سلاف خوشکو برن هجا افدم او همی دمت و شاد بن بخوش حالین کو جوان منی بو و بو پیشکش کرنا خلق کانی ج برنامه اکونومی برنامه آبوری کو شوی که هفتیانه لکنال بادینان ساعت و هر و سال رادیو دنگ بادینان لدو که دیتا و شاندن خوشکو برن هجا بو مجارا و هفتیه ج برنامه اکونومی ما ترخان کریه بو گنگشه کرن لسر بابت که گلک گرنگ او جی کو گریدای به بودجا گشتی و زیدبونا خرج سربازی آنکو نفقات العسكرية سربازی لبودج عراق دا و تآبوية عراق دا و ام دي هاول دين بو في خلقي شروع وكرنا که تیرو تصل بدين في بابتي چونکه بحقیقت مثلا نفقات سربازی العسكري کو ماوی چندین ساله نخواست ما پشی شر داعشی ام بینین کرفی و گلکی بلن بوی و بوی هوکاره کو کاریگری و باندورا خواه بی لسر پیشکش کرنا خدمت گزاریا و هر وصا او خدمات دیگه پیدانه تمی بیاون وکو همشین بیجین بیاوه دیگه پیدانه دال عراقی چونکه همی ولاتا یا او بیروکه یا هی کود بیجن نفقات العسكري و خرجین سربازی بگومان زیده بونا و دی کاریگری خواه بی لسر کم کرنا بودجا گشه پیدانه و هر وصا پروگرام دیگه پیدانه بو سکتر ساخلمی و پرورده و پیشه سازی و گلک باردی یدکو گریدای آبوری هر ولاتا که به آیا اف خرجین سربازی هوکارت بلنبونا وی چنه بوچی نا بودجا عراقی دا حکم ساکنت اتماو 2003 حتی نوکا نخواست ما 2004 پشتی که هیدی لشکر عراقی جاره که دی هاتی اف پیکینان و اب صفقات و بوندت عسکریت که هاتی نکرن پشتی 2004 و حتی نوکا بو کرینا چکی و بوچی حتی نوکا که الوی بابتی دا کسی که راوستیانک سنه کریه که اب بودجا چواده تترخان کرن و چند جدهات نتواتی عراق پیکتید و اف نفقات العسكري بویا چو بویا بارگرانی سر بودجا عراقی یعنی دمه که دا که ساکنه افو که نیوا ملت عراقی بویا سرباز بویا لشکر نیوا نولا نه پترش نیوا فرمانبر و موچخوری تریما کورسانی ناف سلکه پشمرگه و هزین آسایش ناف خویی و پولیس دانه یعنی جاره که بلا اب سیاره بیتکرن باشه اف جمارا زور یا وی لشکری جمارا زورا خلقه که گل سروان وزارت براوانیه و پشمرگه و وزارت دیت امنی موچه ولگرن آیا فعلی اف خلقه همید کویت کار آیا بدرسی اف خلقه یعنی دوام خود کرد و کار سربازیت کرد و راهنان بوات یکرن همی بیاویدا ورد ویتن طبعا امسر راسين اجبر كل عراقي نخواست ما بشتي قوناغا شر داعشي و درزبونا حشد الشعبي و چندين تشكيلات دي العراقي اذا همي طبعا بويا هو كارك و افروكا هيزا حشد الشعبي بتربيت لشكري عراقي وكو تومار وكو جمارة ولا يكي ديج دا هكا ساكني بوشي افروقاتا و افجوازي هندنا برا لشكرين عراقي دا و تشكيلات دويدا صحكي اگر هيزا دجا تيرورا عراقي ساكنه موچد وانو براورت اتجل لشكر عراقي اسايد بروكن جلا جوازيا هاي هما ابو جهات يترخان كرن افصاله ابتني بو دزگاه دجا تيرورا عراقي تقريبا 738 مليار دينار عراقينا الدم كده بو همي هزا پشمرگي نيوا في پاري نهات يترخان كرن آیا چما اف جوازيا هي دنا براوان تشكيلاتان دا حتى الناف عراقي دا بوشي حشد شعبي جوازت قال بنمونا تشكيلات دي العراقي بوشي حتى الناف تشكيل عراقي دا عندك جوازيتين ديف جهي ودمي واف جهيك ودواملت كانوا وكو بيجن بزاف السرباسي تدهنا الفيري في خلا كده امدي اماجب وان همي خلاقين آيا نفقات العسكري ايجابيات وسلبيات وچند ناف ابوليت ولاتان دا آيا بوشي الولاتن بيشكفتي وقت نفقات العسكري زیادت من همی زیادت منش پیخمت پیشکفنه و گشکرنه و پیشخصنا پیشسازی و تکنولوژیا عسکری و سربازی و اف تکنولوژیا دمه دا پتر ده خدمتا کرت دیت سویل و کرت دیت مدنی کن بوچت ولات مدا بتنه بیتر تشتکی استیلاکی و بکار برنه چکل ولی
يعني الديف بيروك آبوري أم بتشين نفقات العسكري بخوب خو تنحسب كنش نفقات السلاكي يعني بكار برنه ناين حسب كنش كارت وبرمينانه بس عشان جامعه او پیشکفنا تکنولوژیا نکونا فولاتن دنیای دا چه بوی ولاتن پیشکفتی دا افروکا توجه وان برفندی چویا کادی چوا افروکا نفقات العسكري او خرجت تنا ترخان كرن بو بيافن سربازي دا دي چاو ولكن كو افروكا بيتهو كارك بو پیشکفنا همي سكتر ديت آبوري نافولاتي دا هر الدم كده العراقي صالت حشتها دومايكا صالين حشتها يعني كم ساعة كان السروبالي لشكر عراقي الدوما صانع حشتها جلش ناحية تكنولوجي و پیشکفتی تربول في سردمي سرراي او پاره مزنيت كل بودجه دا تترخان كرن بوان چونك الدم كده هزا عراقي تصنيع عسكري هبو حتى بو هوكارك وينه برهم عسكري ده تفروتن بو كارت ديت آبوري دنا فولاتين دا يعني تكنولوجيا سربازي حتى بياوي الكترونيات دا بياوي كراسيت الكتروني دا دورة كي مزن هبو العراقي دا صالين حشتها افروكا شما افروكا او همي پاره تترخان كرن بو قطاع سربازي العراقي ما ندید یا هیچ پیشکف نکا سربازی ناف وی سکتر براوانی دا بتکرن ما ندید یا جاره که ابداع و داهنانک علمی تکنولوژی بتکرن ناف لشکر عراقی دا و ناف پیش سازی سربازی در عراقی اجبرکو عراق نمایه وکو ولاتک و امشین بیجین همی مؤسسات خوبه جاره کدی بشتن بیتا خدان برهم افروکا لشکره که هی و تشکیلات هین او همی وکو بکار برنه وکو شکل سلاکی موچه خوال گرن و هم نابینین که هیچ ابداعک عسکری و داهنانک بتکرن گله جاره میگوتی اف بو جاده تطرخان کرن بو وزارت براوانی امریکا بنتاگونه السال هی بار که 405 میلیارد دلار بس بو بودجه بنتاگونه تطرخان کرن بس پرانیا وی پاره همی چید بو بیاون سربازی او بیاون داهنانت علمی و داهنانت عسکری تدات نکرن اش پیشخصنا چکی و تقمنیه و پیشخصنا سیستما موشکا پیشخصنا يعني ارشد بيجم وكو بيجم همي بيافت كو جريداي بچك سازيا سربازي و ابداع و داهنان تدات تكرن بس الولات ما باركي وچت اوه بسيارا كو متحير امان يعني آيا كرت سربازي و براواني العراقي بويا كرتكو افروكا ببتهاري كار بو سكتر ديت آبوري الولاتي دا بيگو من ام بس و من نخيرا اجبركو هندك وقايعات ديار كن ولدا كو امشين طبعا السرفان حقيقته راسيت كل برشاوه ما وام بشين ديار كينو اماجي بيبكين دي ما ديار بتكو لشكر عراقي او لشكر نيا والهريما كوستانيش دا او هيزو او تشتغنيا كو جارك دي ابداع تداهات بتاكرن بو داهنانت عسكري ولشكري وتدريب وراهنانه وهر وصا اف نفقات الزور بو بياوت لشكري داهاتي ترخار كرن نبو يهو كارك و افريكا علم و زانين و تكنولوجيا عسكري پیش كبيد بل كوي بيت شكل استيلاكي وبتني واد قلتنا موچي دورة كام ساكنه عندك حقائق السر بودجة عراقي ولشكر عراقي ديار كين كو لشكر عراقي طبعا الديف ريزبان دهات يكرن بو دورة روشلات نافين تيتن بلان نهي وك باشترين لشكر في دورة و اول طبعا ديف رابورتا كا جوفارا فوربس هي امريكي كو جوفارا كا نافدارا جمارا لشكر عراقي تتحسب كنه 69000 سرباس الديف امال السنة 2017 اوجبلي تشكيلات الحشد الشعبي ودجا تيروري ويدي خرج سربازي البودجة 2018 دا 19 مليار و 200 مليون دولار بهاد من ترخان كرن اما طبعا الديف او امال الرسمي يدكو هاتنا ديار كرن وبشتنجل جوفارا فوربس يا امريكي دا هاتنا بلاف كرن تدا ديار كان كو اف قباره مزنه خرجات السربازي العراقي نبو يهو كاركو براسي يعني جي داخل يعني نبو يهو كاركو افروكا اف سيستما براواني العراقي احتمال بك تسرخو و تكنولوجيا متطور بكار بينيتو بشلينجي داهنانا تدابكت شو كالفيريا كتو تكنولوجيا داهنانا تدانكي ولنكي كو صباي تبخب بيا خداني في التكنولوجيا بشيواكي كو محتاجي ولات در ونبي وكو همي قوي محتاجي ونبي تشكي بكري وتكنولوجيا بكري وقطعة يدك بكري افا طبعا مدفتن كو الفي خالص سراسن الفي ابدا هكا ساكنه في خشتي خوش كبرين هجا دبرب كان طبعا او كاريجريين خرج سربازي العراقي المواد 2003 حتى 2000 وكو بيجين 16 دي بمديار بيت كو بحقيقة يعني خرج سربازي العراقي الدورة كمظن عناية بودجة قشتية الصالة 2004 حتى جيتا 2016 وقت البري الشهر 11 چونك اف بيانات تكونوا كما ديار كرين همي
ما بو هنده کو دیار کن کو کاریگریا خرجات سربازی گلک باندورا خو هبویا السر جی دی پی السر دهات نتوایتی عراقی هر وصال سر وكم شين بيشين ريجيا تاكا كاسيج خرجين سربازي هكا ساكن الصالة 2004 خرجين سربازي 1 وكو بيجين 1 مليار و 500 مليون دولار بو طبعا دولاري سرجن برهمي نتواتي عراقي 23 مليار دولار بو ريجيا خرجين سربازي جي دي بي 6 وكو بيجي 5 بو يعني 6 مليار و 500 ريجيا تاكا كاسيج خرجين سربازي دولار 55.5 و هر وصا بش تاكا كاسيج دهاتي نتواتي 1216 دولار بو و كم ساكن الدهات النتواتي العراقي دهات وكو برهم ال 1216 دولار 2004 گشت 5163 دولار ال 2013 يعني بحقيقة 5 قاطي تقريبا امشين بيجين فيري زيادة بو اكا براوديا كي بكين قال 2004 اما بخوب علاماته هنده نشان هنده اكو انه وضعي با خوشگذرانيا خلقي العراقي برف بيش وچو بس الدمه که دا برف کنه خرجين سربازي بيا بارگراني سر بودجه عراقي اللي 1.5 بقدر برف که سال 2013 بو 9.7 سال 2012 6. وكو بيجين 6.5 بو لورا يعني همي آماجد ما بوي چنده چنكو خرجين سربازي روش بروج زيادات بن عراق دا لي چه پیشکفنکا علمي یا تکنولوژي یا چاوره کری ما الوی پیشکفتنا خرجات سربازي دا برچاف نکرينا العراق دا بوي چنده كو هم بيجين فعلا عراق شاید داهنان تداب كت الوي بياوي دا حتى كساكن الرئيسيات كسيج خرجين سربازي بلا خوب كنيد ويري السال 2013 بو 224 دولار يعني 224 دولار بو هر تاكه که او چید يعني شهر تاكه که چید بو خرج سربازی العراقي دا الدمه که دال 2004 55.9 بو پشتنگی بیار 116 دولار و 208 و 2007 بیار 245 حتى هم گشتین وکن بیشین او رقم داویه یه بری شر داعشی اوجی 224 دولار بو هر تاکه کسکه اما طبعا بخوب رقمت خطرا او رقمين يتكو بما ديار كتكو هاجر براسي يعني اگر ولاتكش دا اگر تا هزا خويا لشكري ويا آماده باشی نبید بگو ما نوه همید ولاتا پیتویه فیسا خواه امنا بجین مثلا دویتن ولاتی لشکر نبید و هزین خواه نبن هر ولاتا که لشکری خواه هی هزا سربازی هی تشکیلات دیت عسکریتین بس الویلی هکن برخ کنه افکل پرانیا ولاتت کو خاصتا او ولاتت سیستمت وان ديمقراطي سیستمت و پیشکفتی لشکر خصيت خدمتا پیشکفنا علمی و تکنولوژیا دا يعني قطاع السربازي وكو سيكتر السربازي لشكري بيجي قطاع حربي يولي كده في قطاع خدمته ابويان اجتماعي وولاتات كت الدم كده دفما يش ماكو بيجي يش سيكتر ديت كيشي تثبت يعني بتشكي مشخور يا طفيلي يا ابوري لو فرقامات يا الولاتن بيشكفتي دا افيا يعني سيكتر السربازي بيته كارك ودرفت الشولي ثروة السامان بشري بيشكفيت بشخصنا شيان مروفي تكنولوجيا عسكري بحث وتطوير او بجنه تكنولوجيا وداهنان وافراندنت علمي الدف ما همي تشبر واجيه ابتني بويا تشتكي مشاخورو ابتني بو راتبي موجي يعني تشتكي السلاكي وتشدينا هكا مساكنه عندك دهات وخرجين قشتينا بوجه عراقي دا بتريليون دينار فبشي شهر 11 يعني 2017 دست بكن چونكه سال بنينجي براسي ارقام توان شفافيت اذا نبويا 2017 دهات قشتي العراقي 7 تريليون دينار بو خرجين قشتي 100 تريليون و 600 مليون دينار بو ال 2018 دهات قشتي ساكي زيادة بو يعني سال بو سال يعني بمعنى 2017 حتى 2019 او دهات زيادة بيت 2018 بو 85.3 يعني 85 تريليون و 600 مليار دينار ال 2019 بونوتو 1 تريليون و 600 مليار دينار نوكل دمه كده 2019 خرجين قشتي ب 128 تريليون و 443 مليار دينار هاتي خملاندن يعني بحقيقة جلا جوازية كهيدنا برا وان رقم هذا
اف رقم خوب خو گروه ابو ویکی کو وسع آبودی عراق 2017 حتی نوکه برف باشید شید لی چما حتی نوکه اف قیران دارایو اف کشمه و کشمه دنا برا حولی رو بغداد نهات یا چهار سر کنن بو چی چهار سری که بونا بین الدمه در عراق او پیشکف نامزن ابوارگتنا داهاتی و ثروت و سامان خوب دست فتینید الویل کتنانا بوجل 2019 ابتنه 9.9 جساده جسر جمع برهمه نافخوی پیکتید یعنی بجی شماره که ما که براور کند گل هندک ولاتا کت قیران و شر و آجوا دادجین لعراق سر رایوان کافدانت خراب راستی یعنی شیعه برسینگرتنه که باش کرد برانبر او گفو تحدیات شر داعشه و اونا غردیف شر داعشه و اف گفت امنیت کنو کجی بردوام جارکا دی سردانا داعشه و گروپ دیت تیرورسی العراقی حقیقت يعني هذا همي تحدياتنا هذا همي قفن للفيري دويتنا او بسيارة فيري راسين آيا بوچي يعني عراق نكاري تنسر راي زيدابونا في دهاتي نخص ما بشي دو مايكاتنا الشر داعشي جاركا دي بيركرنكا دي سيكتر حربي ولشكري دا وبراواني دا بكتبا يعني اف قطاعة ما نفتنا اف قطاعة كي استيلاكي بيت اف قطاعة دويت قطاعة كي برمهين بيت باندورا خوها بالسر سيكتر ديت آبوري انتاجی چه کرد دهات نتواتی زده کرد هذا يكون بس اقتصادي و آبوری به الوی ولاتی دا آیا الوی ولاتی دا خلق نینه کو پروژه که تقدیم پارلمان عراقی بکن پروژه که تقدیم هری کاری حکومت عراقی بکن و بیجن گلو اف دیو سروبری نشن قطاع لشکری برای و بن دیو سروبری قطاع لشکری به توی چاکسازیه حقیقی جی اونک و دویتن تو حاولوا چندید کرد اف قطاع بیدا قطاع که برهمین نه قطاع که استیلاکی دیسا که ساکینه هندک جمال دی خوشکو برین هجا او جی زیده بونا خرجین سربازی لنابود جا گشتی دا او جی وزارت براوانی زایدن دجاتیرور زایدن حشد شعبی اکا برب کنی سال 2017 او کجمه هاتی ترخان کرن بوان 11 تریلیون و 498 میلیارد و 603 میلیون و 420 هزار دینار و رجاوش سرجم خرجات بیتا 11.4 2018 طبعا 23 تریلیون دینار بون او جید بیتا رجات 10.1 صده ال 2019 با افصاله ابتنه وزارت براوانی جبلیان نافخویی که همی پیک بیتا تقریبا پترش 20 تریلیونه لبتنه وزارت براوانیت بیتا 10 تریلیون و 776 ملیار و 666 میلیون و 357 هزار دینار او جی برایجه 8.3 یعنی کواتا کم ساکنه فرق که کفتیت رایجه ترخان کرنا بودجه دا ما بین 2017 حتی 2019 او آماجه که بوی چنده که عراق هیدی دیا پاشگز بیتوجه دعم و پشتوانی ها کرد سربازی و نخواست ما پشتی دومایکاتنا داویاتنا شر داعشه او جی بوی چنده زورید که عراق دویتن هزر الگورینا وی سیکتره گرنگ داب کرد اتناف آبوریا خدا چکی بحقیقت اکر اف سیکتره وی سرو بری ببینید ده بتر بارگرانی چه کرد بو آبوریا عراقه و هم توی باری داینه که و پیشکفنا هر ولاتا که وی چنده دایا و کن بیشین وی چنده دانینه که تو جماره لشکری زیده که و چکو تقمنیت تو زیده که بلکو پیشکفناویت یا نوعیت دایا یا جور ویچکی دایا و جور کوالیتیا هزا و لشکری و هر وسا راهنان و داهنان تویت علمی و وکو بیشن یت علمی و یت زانستی و هر وسا پیگاندنا ثروت و سامان بشری اتناف کرده وکو بیشن اتناف کرده سرباسی تام نکات ساکنه هندک جماره سر آسینی و دولتی خوشکو برینشا دا ساکنه عراق و ایکش بکره سرکی چکی امریکا شولات دنیای دا ساکنه بو یکم جارم ساکنه آمار جهانی الورد بجی 14 تریلیون و 300 میلیارد دلار تیچونا ناکوکی و شران الجهان السال 2017 اول بو 2017 طبعا 2018 خرابتره 2017 تقریبا یابوی 17 ساته یعنی 17 تریلیون الوری 14 تریلیون و 300 میلیارد دلار اول تکلیفا شر و آجوان الجهان الدیف آمارت پیمانگاه آشتیه پیمانگاه استوکهولم با آشتیه الجهانه الویل طبعا 12.6 جابوریا جهان پیکتت یعنی 12.6 جابوریا جهان بیاوه سربازی داته تترخان کرن آنکو بیاوه چکسازیه
بیاوه تسلیح دا 12.6 جسده جو آبوریا جهان پیکتینید. الویره اکا ساکنه 5 تریلیون و 600 میلیون دلار و خرج سربازین سر آسیا دنیای. یعنی سر آسیا دنیای 2017 5 تریلیون و 600 میلیارد دلار اوه ترخاتینا ترخان کرن بو بیاوین سربازی دا. و 1 تریلیون دلار زیان تندوتیجیان سرتاسری جهانه. تندوتیجیت یعنی وکو بجین یت آجاوا و یت شر و شورا دناف جهانی دا. و 2 تریلیون و 600 میلیارد دلار زیان تندوتیجیان دناف برا کسان دا. و الویره دیسا 4 تریلیون و 900 میلیارد دلار خرج نافخوین با آسایش و سقامگیری سرتاسری جهانی دا. يعني افرق ما امي بمديار كان خوشكو براين جاكو بحقيقة يعني جهانا ما يا افريقيا يا مترسيدا وافناكو كيتكو افريقيا بردوام الجهان داهين بتهوكاركو بحقيقة يعني وضع ابوديا جهاني برف خرابتر بچيت وبتهوكارك بوي چندشي بحقيقتكو السرعاس الدنيا اجدا افريقيا حجم انكو قباري تشاكي وتسليحي وتشاك سازيه بحقيقة يعني بوارك مزنه وقتی ناف ابوديا جهاني دا افريقيا 12.6 جا ابوديا جهاني افريقيا بوي بواري دا تيتا ترخان كرن انكوش في بواري بيكتت هكا ساكنة مزنه بكرن تشاكيل جهاني كاب ساكنة طبعا عراق جيكو ايكاشوانا جبرند مدفيد فيري اماجي بيبكين طبعا السعودية فيري تتن بلا ايكي وكو رزبان دا ايكيت ما بيفان 5 سالت بوري دا يعني بلا ايكيش مزنه بكرن تشاكي امريكي الجهاني ديف دا تيتن امارات عربي رقم 2 و پاشی تیتن ترکیه مرتبه 3 انکو رزبان 3 و کوریا جری مرتبه 4 استرالیا مرتبه و بیشتر رزبان 5 تایوان تیتن مرتبه 6 و هندستان 7 و سنغافوره 8 عراق الویری تیتن الرزبان 9 بلی مصر و رزبان 10 يعني عراق شوان دولاتانش مرتبه نهاية هيتن جمازنا بكرن تشاكي جا امريكا والفيري اكر ديف احصاءات وامارة بچين خوشكو براني جا بمديار بيتكو بشكو امريكا جهنارده تشاكي انكو صادرات السلاح الجهاني بيتا 33 جصده يعني الاك بشكو هنارده جهاني انكو بجن اكسر سي جا بشكو وكو بيشن هناردي تشاكيل دنياي طبعا بشكو امريكا كو اوجي بما حجم وقبار مزني امريكا ديار كد الفروتنا تشاكي ابولاتين جهاني را ابا طبعا او امار بنيت كو الدزغاء الجهاني داتنا بلاف كرن اگر ساكنه طبعا جرنترين بكرن تشاكي امريكا هل دي فوير اماري هكم ساكنه جارا كدي ام ساكنه في اوي طبعا حتى وكو السعوديه بمبلغ فيري ما ديار كري وبتني بشتينجي دهيتن استراليا وبريطانيا وحتى وكو مشين بيجين الولايات نديف دا كر هفالد ما بوما شاشي در بخن الفيري السعودية بيتا باي امشين بيجين 3425 مليار دولار واستراليا ديفتن 1172 بريطانيا 608 مليار واسرائيل 515 حتى جيتا طبعا عراق و 506 وكو بيجن مليون دولار تشك جي امريكا كريا الماوي سال 2017 هكا ساكن عندك اماردي خوشكو برن هجا او جي رزبندا سوباين ولاتان روشالاتا نافين الفيري بيغومان عراق دهيتن ج بلا 15 سر آسر ولات عربي وش بلا 112 سر آسر ولات دنياي يعني نسبة ولات دنياي طبعا نسبة ولات دبر يعني روشالات نافين ومحيط عربي تركيا يكم لشكرة سر آسر في دبره بشتنجي إسرائيل بشتنجي مصر وديف دادهتن طبعا إيران والسعودية وسوريا حتى جيتا عراق طبعا عراق بيتا مرتبه 15 والسراسي الدنيا يجي مرتبه ورزبند عراقي 112 وتركيا الفيرد بيتا رزبند 10 اول سراسي الدنيا بشتنجي اسرائيل 11 ومصر 11 ايران 23 وعربستان السعوديه 28 سوريا 42
او رزبندیان خوشکو براین هیشا حتی گیت عراقی کو رزبندا صد و دازت هید جاست ولاتن دنیای وكو رئيسبندا سوباين ولاتان ابهيزي وبقوته وبحجمه قباري خوفا الناف الفيدا بري اگه ساکنه کاریگرین آبوری دومایی که ساکنه کاریگریت آبوری نرینیت خراب یعنی بلنبونا خرجین سربازی الفيديو دیدیار کن طبعا هندک کاریگریت خرابه تین يعني سلبية تين هندك كاريجريات إيجابية تين إيكش كاريجريين خراب يدنارينية بلنبونا خرجين سربازي الولاطن أو جي خرجين سربازي بنا أجر زدابونا خرجيت جشتي چونکه جبو کرینا پیتوین سربازی جشت و طبقه منیاو زدابونا جمارا سربازا و درستکنا بارگرانیه همی اول طبعا بیتا بارگرانیه کم مزن السر بوجا گشتی لورا ام بيجين خرجين سربازي يكم درجه بو زدابونا خرجين گشتی سر آسی ولاتی دیسا ایکش اگر دی که اگرم برای خوب کنی او جیز زدابونا هلوسان آبوری انکو تضخم اقتصادی ایکش سببت بلنبونا و کش اگر بلنبونا خرجت سربازیه چونکه الویری وقت تضخم زدد بید پاره وی ولاتی قیمتا خوش دست داد و قباره قرضداری و حجم مدیونی الوان ولاتا زدد بید و پشتینگی کرتنان دل میزانیا ودا چی بید بگو من اول دی کارتی کرنا خواه بید سر دهاتی وی ولاتی و هر وصال سر بودجا وی ولاتی الپاشر رو جدا دیساش خالد دیت نرینی يت خراب السر بودجا گشتی او جي طبعا او ثروت و سامانت بوی کرتی تینا ترخان کرن بگو من همی در سر کیسته کرتو سکتر دیت آبوری بیتن وکو نخواست ما خدماتت وکو ساخلمیه و پرورده و پروژن دیت آبوری او بگو من طبعا هر دلار که تیتا ترخان کرن و زیده کرن بو کرت سربازی بگو من در سر کیسته وان خدمات اجتماعی بیتو خدمات وکو بجن کمالایتی آبوری پروژن جورا جوریت کو بو خلکی تینا پیشکش کرن کاریگرین آبوریت ارینیت باش يعني چه کاریگریت باش هنه سر آبوریا جیهانی دویتن والجی دیار کن طبعا نبتنه وکو مگوتی آبوری تنه کاریگریا بیا خراب هیا وکو سکتر سربازی بلکو کاریگریت ویت ایجابی جیتین ایک طبعا کاریگریت وی اوانه کو انهو بیته هوکارک بو چالا کرن و گشه کرنا پیش سازی سربازی الولاتی دا و بناغه که نی داند بو پیش سازی و تکنولوژیا پیشکفتی و کارینان وان السکتر سیویل دا و سکتر مدنی دا يعني اكا بيشا سازيا عسكري بيشكفت بيقو من اودي بتا درجه هك بوي چندكو بيشا سازيا سويل و يد مدني جي بيشكبن ديسا اكا تسوبايا كي نجتماني مازنبي ديسا دي بتا درجه هك بوندتو براواني الولات خوب كي شمي تحديات النافخوي و قفد نافخوي و دروي و پارستنا سنوري ولاتي و امنو اسايشا ولاتي چونکه اگر امنو اسايشا ناف ولاتي دا نبيد سقامگیری نبید بگو من روشوی آبوری جیده تک چیتن اوج طبعا ایکش باشید سکتر سربازی دیساش باشید دیت وی طبعا بگو من الکرت سربازی دا گلک فروخانت ناوا کرن و دربند و موانی و ریکوبان و پرو افتشتا بگو من پشتی شر داویتت بگو من دکارن طبعا وانتشتا همیاب کار بینن بو خدمت مدنی و سویل يعني ريكوبان او دسرو او تشتنا تشكرن بريكا بيشا سازي عسكري و بيقو من احتمال امشين استفاده اللي بكين بو البيشخ سنا كرت ديال مدني نافولاتي دا والدوما يكتري تشتكو مدفيد فيرا اماجي بكين خوشكو برين هجا اكر ام بكارين بتر جوازيا دنا برا خرجات سربازي الولاتن بيشكفتي براوت قال الولاتن باشكفتي ديار كين دبرا بكيني الناف ولاتن پیشکفتی دا اف کرت سربازی بیتا وکارک بو پیشکسنا کرت پیش سازی عسکری دیسا دابین کرنا در فتید کاری و الباوش گرتنا سرمایه بشری آنکو اود بجنه رسمال بشری هر وصا پیشکسنا بهرین زانستی و زیده کرنا شهر زاید وی بیاوی دا و هر وصا بلند کرنا خرجین وکولین و زانستی آنکو بحث و تطویر و وکولین افراندنه بیاوی سربازی دا اول ولاتن پیشکفتی دیناو کرن البراوت اتقال ولاتن باشكفتي چونك الاوية ياكو جوازي تختت خرجين سربازي دنا برا ولاتن بيشكفتي ولاتن دا كفتي ديسا در انجام زدابونا خرجين سربازي العراقي بشي سال 2004 امشين بيجين نبونا هفسانگية دنا برا بوجا سربازي و بياوين گشه پیدانه دا يعني نبونا توازنه دايما بوجا سربازي السرب
بو جدی کفتیا وی ولاتی دا بلنبونا خرج سربازی زوریتا و بو تکچونا بار امنی و تناهی العراق اوجی یک بوش در انجامت وی پرسه و هر وصا نبونا بالانس و توازنه دنابرا خرج سربازی و خرج گشه کرنه گشه پیدان و گشه کرنه البیاون ساخنمی و فیر کرنو و هر بیاوه که دیه پیش خستن آبوری دا و هر وصا رسیدبونا بارگرانی که دارایی و قیرانا و جبار برنا داهات نفته لسر کیست پروگرامت گشه پیدانه اول در انجامت وی بون خوشکو برنجان در انجامت خرابت زیدبونا خرج سربازی العراقی اوه چنده خوشکو برنجان مدخواست کو پتر سروی بیاوی پاغوین لی او دم وکو بجن در فتن عادتما هیویدانیم که امشیابین حتا ویلی هزر و بیروکا خلقا وی هفتی بو اوین اجرا دیار بکن او جی سبارت کاریگرین زیده بونا خرج سربازی لسر بودجه عراقی و مبحث روشا سربازی کر العراقی و هر وصا روشا و سیکتری که چوا بویا بارگرانی که مازن لسر بودجه گشتی العراقی حتی الخلقه که دی بگین فیک و ارزراندنا مجاره که دی آبوری دی بجنه و هر شاد و بختوار بن